Ovo je moj prvi video i za ovaj video htjela sam da snimim, kao što ste mogli pročitati, neke savete za učenje. Pa da počnemo. Što se učenja tiče, pre nego što krenete da učite, jako je bitno da vi znate zbog čega učite. To je da imate neku motivaciju. Motivacija može da bude bilo šta. Naprimjer, meni je motivacija da ako se budem trudila u školi, ako budem učila, upisat ću dobro srednju školu, zatim fakultet, zatim dobar posao. To nekom može biti motivacija, nekom je nešto potpuno drugo. Sasvim je relativna stvar. Ako imate problema sa motivacijom, postoje razne knjige na tu temu, tako da možete i to da pročitate. Ono što je isto jedan veliki savjet za učenje jeste, pogotovo kada ste u osnovnoj i srednjoj školi, jeste da pokušate da dobijete sve ocene na vreme, odnosno na početku polugodišta, a ne pred kraj polugodišta. Zato što bit ćete veoma zahvalni sebi u budućnosti, jer ako dobijete ocene na početku polugodišta, odnosno početku godine, imat ćete manje gradiva da učite, a nastavnici će vas blaže ocenjivati i nećete pred kraj morati da učite celu noć, ceo dan, samo da bi popravljali ocene, podobijali ocene. Tako da moj iskren savjet vam je da pokušate da dobijete dobre ocene na početku i sve što je moguće što ranije da odgovarate, upravo zato što ćete manje morati da učite. Ono što je jako bitno jeste i da dobro organizujete vreme. Ja sam ranije svoje vreme organizovala pomoću rokovnika, ali sada to mogu i u svojoj glavi da uradim. Organizacija vremena je bitna jer da znate kada ćete šta da radite, kada vam je vreme za učenje, kada vam je vreme za odmor, jer bez dobre organizacije nećete ni dobro naučiti. Što se organizacije vremena tiče, savjetovala bih vam da nabavite neki rokovnik u kome ćete po danima pisati kada šta radite, odnosno po satima. Naprimjer, napišete od kada do kada idete u školu, od kada do kada se odmarate, od kada do kada učite taj predmet. Samim tim što vam je vreme bolje organizovano i vi ćete biti organizovani, što znači da ćete za manje vremena naučiti više, što je uvek veliki plus. Ja sam ranije držala rokovnik prilično dugo, ali sada mogu vreme sebi u glavi da organizujem. Ako želite da postignete bolje rezultate, ja mislim da je ovo jedna stvar koju svi treba da rade i uopšte nije toliko teško držati se rokovnika, a stvarno doista pomaže. Postoje 3 glavne metode učenja koje se primenjuju. Naravno, odatle izostavljamo onu metodu učenja, uzmete sada knjigu, nabubate na pamet, odgovarate, dobijete neku dobru ocenu, ali to nije znanje, to je samo ocena. Naravno, postoje ljudi kojima takav tip učenja najviše odgovara, ali većini nas najviše odgovaraju ove 3 metode učenja. Razlog tome je zato što uz pomoć ove 3 metode stvarno naučite, a uz pomoć ove metode jako retko ćete naučiti, nabubaćete, ali nećete posle imati znanje za prijem ni za kasnije i to će biti jako loše, jer ćete morati ponovo sve to isto dobiti. 3 glavne metode učenja jesu šematski, odnosno mape uma. Pre svega želela bih da kažem da sam uzela jednu lekciju iz istorije, prvu lekciju u 8. razredu i htjela sam da vam pokažem kroz različite načine učenja kako možete naučiti. Sada da se vratimo na ovo. Šematski način učenja, odnosno mape uma, većini ljudi ovo odgovara. Ono što vam ja prikazujem nisu prave mape uma, ako želite da saznate više o tome možete googlati. Ovo je šematski prikaz. Razlika je u tome što mapa uma ima određena pravila. Tu ide to, tom bojom je to aktivira taj deo mozga, ali ja smatram da svako ima neke svoje potrebe. Ako ti želiš tako da radiš, zašto da ne? Poenta je da centar te oblasti stavite u sredinu i onda da lekciju razgrađujete okolo toga i lepo da je podelite. Pre toga je naravno najbitnije pročitati tu lekciju, podvući najbitnije, naći ključnu reč te lekcije, uglavnom se ona nalazi u samom naslovu i oko nje ići ovako. Ja sam dala prikaz te lekcije, ali čisto da vidite otprilike kako se to radi. Onda vizuelno, to jest ako na primjer učite istoriju Prvi svjetski rat, vama će biti mnogo lakše da pogledate dokumentarac na tu temu nego sada da bubate na pamet. Ovaj tip učenja je za vas koji bi na primjer u Nikoli Tesli lakše naučili gledajući dokumentarac o njegovom životu nego čitajući informacije iz knjige.
Na današnje vreme na internetu je svašta dostupno, samim tim i razni dokumentarci, filmovi, prezentacije i ostalo. Možda je čak lakše da i vi sami napravite prezentacije u nekoj oblasti i tako naučite. Za tu lekciju koju sam ja radila nije bilo ništa na YouTube-u, ali nisam ni ja nešto detaljno sada tražila. Ako, na primjer, učite o ratovima, imate stvarno puno filmova i dokumentaraca na tu temu, tako da ako vam je lakše tako da učite, preporučujem vam da tako i radite, s obzirom da na internetu možete naći svašta, samim tim i te filmove i dokumentarce. I treći tip učenja je audio učenje, odnosno da lakše vam je kada slušate dok vam neko priča nego da vi sami čitate ili ostalo. Kod ovog tipa učenja najbitnije je slušati, tako da imate opciju ili da slušate nastavnicu dok priča tu lekciju ili oblast, ili neko drugi da vam je priča, a imate i tu opciju da uzmete telefon. Telefoni imaju aplikacije za snimanje zvuka i snimite svoj glas dok pričate tu oblast. Tako da dok sedite ne radeći ništa, tuširate se i jedete, pustite ovo što ste snimili i samim tim lakše ćete zapamtiti lekciju. Ono što je jako bitno za svaki predmet, za svaki tip učenja jeste da vodite beleške. Uzmete neko malo blokče, neki papirić i za svaku lekciju napišete neke najbitnije beleške, na što trebate da obratite pažnju, koje su tu oblasti i tako dalje, jer će vam mnogo biti lakše da kada obnavljate tu lekciju da uzmete beleške i pogledate, kažete aha, to je to, nego sada da vadite knjigu, da tražite odgovor i ostalo. Znači to je moj iskren savjet za bilo koji tip učenja. Beleške su korisne kao dodatak svakom tipu učenja, ali također se mogu posmatrati kao poseban tip učenja. Ja, na primjer, tako učim istoriju. Kod ovog tipa učenja je najbitnije da koristite što više boje, to je isto bitno i za šematsko učenje. Znači što više boja, ali da imate neku sistematiku, na primjer crna boja vam je za godine, plava boja vam je za ljude, ljubičasta boja vam je za događaje i tako dalje. Tako da kod toga je jako bitno da imate sistematiku, ali da imate što više boja. Ja koristim razne markere u različitim bojama i meni to pomaže da lakše naučim i da budem organizovanija. Također, ako učite strane jezike, oni se najlakše uče putem slušanja, jer kada ste vi bili male bebe, kako ste vi naučili da pričate jezik? Tako što ste slušali svoje roditelje i ljude oko vas kako pričaju. Samim tim i strani jezici se na isti način uče najlakše. Kada ste okruženi ljudima koji pričaju na tom jeziku, naravno, retko kada ćete biti okruženi Nemcima i tako naučiti nemački, zato je bolje, na primjer, eto, ako učite nemački, da gledate nemačke serije i filmove, danas za 5 minuta možete na internetu da nađete bilo koji film na nemačkom koji vas zanima ili seriju. Biografiju bih također napomenula kada je učite, jeste da na nekom praznom zidu koji je blizu vas nalepite kartu sveta ili Evrope ili Srbije, šta već učite, jer će vam biti lakše da odmah imate uvid u tu kartu i tako ćete lakše i naučiti. Matematika i fizika nisu nauke za koje se pravi šema, koje se bubaju na pamet. Te nauke trebaju da se vežbaju i samo vežbaju. Naravno, postoje tu i teoretski delovi s kojima je ok napraviti šemu, beleške i ostale stvari, ali te nauke se uče vežbanjem i dobre ocene i dobro znanje ćete iz tih nauka postići samo redovnim vežbanjem. Tako da, eto, to vam je još jedan savjet. Također, za bilo koji tip učenja bitno je paziti na času, jer 60% onoga što znate u lekciji zapamtite sa časa i kada već idete 5, 6, 7, 8 sati u školu, zašto protraćiti to vreme, bolje lepo da ga iskoristite, da što više naučite tamo, da ne bi duže morali kući da učite. Ili, na primjer, ako imate 10 minuta slobodno nekog časa, zar vam nije bolje da uradite domaće iz matematike, da ga ne bi već morali kući raditi? Kada vam nešto nije jasno, ne ustručavajte se da pitate nekoga šta je to, da vam objasni, pogotovo nastavnika. Tako da, ako vam nešto nije jasno, dignete ruku, kažete nastavniku ili nastavnici i oni će biti spremni da vam pomognu i da vam to objasne. Da li će to biti putem dopunske, da li će vam odmah odgovoriti, to je njihova stvar, ali uvek pitajte za pomoć kada ne razumete nešto. Također ne morate da pitate nastavnika ili nastavnicu. Sigurno postoji neko odeljenje koji je spreman to da vam objasni bez problema. Neću snimati video kako se pripremati za maturu jer sam 8. razred i učim za maturu, ali nisam je još prošla i nisam apsolvirala savete, trikove i ostale stvari.
tako da to ću verovatno snimati sledeće godine, ali ove godine sigurno neću to snimati. Nadam se da su vam ovi savjeti dosta pomogli. Znam da su meni dosta pomogli, da sam znala ove savjete u 5. razredu, bilo bi mi mnogo lakše, ali eto, nadam se da su vam pomogli. Ako sam izostavila nešto ili ako vi imate neki tip učenja, ostavite u komentarima, pogledat ću i verovatno ću odgovoriti na iste. Subscribeujte ako želite pogledati još mojih videa, lajkujte ovaj video ako vam se svideo i šerujte ako smatrate da je ovaj video poučan i da bi drugi ljudi imali neke koristi od njih. Ćao!